A bi ti z mano nekaj zapel? A si za? Lahko. Super, evo, čakaj, poti dan kar klede. En list, evo ga, izvoli. Okay. A poznaš tale komad? Ja, nekim je znan, no. Super. Glede na to, da si moj gost, boš ti prvi začel, velja? Ok, prav. Uwe, wimawe, 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 Uwe, wimawe, wimbowe, Dragi moji, prišel je konec naše epizode. Dragi moji, velik se smejte, saj kmalu gledamo se. Hvala, da nas gledate. Hvala, da nas lajkate. Na Poljanah, v naših sobanah imamo poljanski kavč. Na zasloni enkrat na mesec prihajamo k vam na kanal. Hvala, da nas gledate. Hvala, da nas lajkate. Rata, poljanski kavč. Tra-la-la-la-la-la, prišel bo k vam. Šubi-dubi-dubi-da, naročite se. Kuku-kuku-le-le-le in uživajte. Dubi-dubi-dubi-da, enkrat mesečno. Šala-la-la-la-la-la, naj vam bo lepo. Hopsasa in tralala, prosim lajkite. Rom-pom-pom-pom-pom-pom, naše podcaste. Prosim, lajkite. Naše podcaste. Hej, tole je dobro. Dober. Prav. Bravo.